Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Al-qail ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala imami kulli imam wa misbahil dhalam wa miskil khitam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa ibti'adah. Amma ba'du, hadratil masyayikh, para alim, para ulama, langkong-langkong ajunan simulja Kiai Haji Zainuddin Bakri Abdina sangat amulji akitor abdina ta'zimi ajunan semulja Kiai Haji Al-Humaidi Bustami ajunan semulja Kiai Haji Abdul Halim ajunan semulja Kiai Ash'ari ajunan semulja Kiai Nuryadi juga ajunan semulja Kiai Muhammad Ali ajunan semulja Kiai Muhammad Siri ajunan semulja Kiai Abdul Rashid sarang seteja para kiai, seteja para asatid, tokoh masyarakat, para sepuh-sepuh kampung selain si abdina keseteja na amul ji akitor abdina ta'zimi seteja panitia pelaksana acara pengajian Yarisa Mangken ben ajunan seteja para hadirin hadirat seteja kaum pengajian. Saya tetap semangat ngaji nyara ilmu na Allah sana usadil mukabadaan ujian ketika dintoh semoga sabar abdi ben ajunan lebih-lebih semangkin bulan pasah ikan tena kenjaran selangkong sae dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tretan si abdi na amulji aki sokoni saos abdi na mator karena keto ujian beda saya alongku, beda saya sikong jurukongan, beda saya dari sandaran macam-macam gitu. Semoga isapora saja dosa sarang Gusti Allah. Teretan Allah ada bu nang dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah nang ayat kita ada bu dak abdi ben ajunan. Dak ka orang seiman. Ka orang sokobena tengah, orang sokobena lauk, orang sokobena seteja na orang-orang seiman ida bui sarang Gusti Allah. He orang-orang seiman dabun Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang seiman. Kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib aki apasah dak amban kapi dabun Gusti Allah. Wajib aki apasah dak amban kapi kama kutiba alal ladzina min qablikum sebagaimana pasajriah wajib aki deka umat-umat sebelum amban. Panapa hikmana? Panapa tocunah sarang Gusti Allah hikmana sarang Gusti Allah fardu aki pasai bulan Ramadan la'allakum tattaqun makle emben kapi teti orang setakok ka Gusti Allah. Teti kento hikmana taritan. Hikmana apa saga dinto abdi ben ajunan makle teti orang setakok ka Gusti Allah alaksanaki parentana Allah ajauih larangna Gusti Allah. Makana manabi abdi ben ajunan pasa ka itu tepak teritan pasa abdi ka dinto abdi ben ajunan ka itu tepak alaksanaki pasa kalaben tuntutan syariat maka keluar dari bulan Ramadan abdi ben ajunan. Keluar dari bulan Ramadan tepak ketelasan selastarin ketelasan keto pasti secara otomatis abdi ben ajunan pangatako ka Gusti Allah pasti sajen atamba tarita. Amin Allahumma amin. Apa pola nak karena itu hikmana. Mana bi abdi ben ajunan apa sah mun cepon nak kana
Jepon nak kana ponduk la'allakum tattaqun la'allaka ento maknana la pola mun ka manusia la pola maknana tapi manabi ini sebut aki ka Gusti Allah la'allaka ento mun si ada bu Allah maka la'allaka ento tak makna la pola boleh tapi makna apa makna tahqiq pasti emben kapir ya takok ka Gusti Allah jadi la'allaka ento manabi Allah si ada bu maknana amahna alit tahqiq artinya apa? Pasan abdi ben ajunan itu mun bener teretan pasti salah ini keluar di bulan Ramadan abdi ben ajunan sajian bagus. Mun sebelum bulan puasa zuhur salat farduna selema waktu biasana cep nyicep keluar waktu. Mun apa jeng zuhur mun tak dele kol telok kurang seberapa tak bejeng lastareh di bulan Ramadan abdi ben ajunan kol 12 kol setengah situng ampon ngala udu kangkui alaksanaki salat fardhu zuhur mana biasana bulan sebelum bulan Ramadan abdi ben ajunan asolat sobu ajam larammi ilwar mana abdi ben ajunan sebiasa asolat sobu kol setengah petok keluar dari bulan Ramadan lastari apa abdi ben ajunan sobuna abdi ben ajunan bekal sajian sae kon lema lastari adan abdi ben ajunan ampun abungu kanggo elaksanaki salat subuh pasti ketika dinto teritan karena apa Allah si adabu makanya pertanyaan mana bisa umpama abdi ben ajunan keluar dari bulan Ramadan ternyata pangatako tak tambah ka Gusti Allah pakun pada ben sebelum apa sah sebelum bulan Ramadan sobung oben tak asa koni maka pertanyaan sambi olati pasana abdi ben ajunan tak kok beda sakalero terita pasana tak kok beda kalero cereng sebelum bulan pasah arasanan orang saareh biasa tatang ke oleh du bolo tinggal mari bulan pasah tatang ke se arasani ngabi telo bolo kan saja nak tambah meni saja nak orang itu berarti tu sana saja nak tambah lagi ento pertanyaan coba ngulati takok neng esok neng ipasan abdi ben ajunan takok bedesa kalero mana bi kalero maka tujuan atau hikmah dari laksanaaki na fardu akina pasa kento takok tak lestari dari tan Allahumma sholli ala Muhammad sami sarang salat kento kan syariat aki sarang Gusti Allah hikmana salat kento syariat aki male abdi ben ajunan sajen benyak ingat dek ka Gusti Allah kalau ben asolat abdi ben ajunan sajen benyak ingat dek ka Gusti Allah lah samangken pertanyaan manabi asolat abdi ben ajunan benar ben malam asolat 5 waktu keng pakun sakonni ingat ka Gusti Allah taklem ingat ka Gusti Allah ulati salat takok bedese salah nang idilem salat ka dinto makanya hikmana idilem terelaksanakeun salat ifarduakeun salat mali abdi ben ajunan sajen ingat ka Gusti Allah ya kento hukum asal lah terita isa umpama apa jeung tak ingat reng koben lau reng mandian pangucak saumpama kok ya mun iya tujuan apa jeung ri ingat tujuan apa jeung mali ingat ka Gusti Allah engko taklem ingat mage apa jeung tinggal apa jeung seke ngai bebeng melolo benjeku tadi nang kok tak bejeng sekalisan misan tak ingat ka Gusti Allah punten beni sekali tak apa-apa sanau tak ingat ka Gusti Allah ternyata si penting abdi ben ajunan alaksanaki salat karena salat kento mun terus-terusan alaksanaki sareng Gusti Allah bakal buka labeng abdi ben ajunan sehingga bisa ingat ka Gusti Allah bisa khosok dek ka Gusti Allah mun lampun usaha kento kan saking orang andi otang kan lonas utang ngateretan mun lampun lastari usaha abdi ben ajunan usaha salat kangkui khosok keng tak lem khosok usaha kangkui khosok sebelum salat ampun elaksanaki sedaya tata cara kangkui khosok keng tinggal apa jeung pakuninga ka bebeng tinggal apa jeung pakuninga ka reng sabereng kan menabi ampun lastari usaha ketika adi to minimal laku andi hojja ngune periksaan ben malaikat dan aki ben malaikat saumpama mak da iya beujeung beun re mak teu sehoso sakali teka setong teu sehoso sakali beujeung jepon malaikat kan bede se matoraki naka malaikat teretan saporan malaikat weulih keng tak bisa bening keng tak usaha malaikat keng tak bisa malaikat kan bisa ketika dinto teretan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makana asyam pasah ka dinto
tojuna abdi ben ajunan kaangkui sajan atamba pangatako ka Gusti Allah samuga abdi ben ajunan keluar dari bulan pasah bisa sajan atamba pangatakoan ka Gusti Allah sajan semangat alaksanaki perintah Allah sajan semangat ajawi larangna Gusti Allah amin Allahumma amin. Mangkana bulan Ramadan kento teretan bulan Ramadan kak dintoh gambaran kaudina umat Islam si paling sae seakan-akan di bulan Ramadan kento Allah apa aringa gemberan dek abdi ben ajunan apa aringa contoh ya reh sakingnya ya reh emban muntara dia nyaman dapun Gusti Allah emban muntara dia nyaman muntara dia tenang muntara dia tentram nyalam dunya maka nurok ajaran nurok tata cara udi neng bulan Ramadan papada udi nemben neng bulan-bulan selain papada ben udi neng bulan Ramadan. Katipan apa udi neng bulan Ramadan abdi ben ajunan lebih fokus lebih khusyuk lebih panap masetong dek ka ibadah etimbang perkara-perkara dunya. Coba ngulati abdi ben ajunan mulai dari panapa mulai dari sahuran pokol setengah 4 malam pokol setengah 4 bu sobu abdi ben ajunan jaga kangkui panapa tojuna kangkui asahur kadang teleding dibelinding kadang ya Allah mun saya dengu dependenan dari tan mun saya lepo sepo ampun tarahum dari tan jaga abu ngokol setengah 4 abu ngokol 4 kangkui asahur kadang kak terberengka dari tan karena apa mun orang tarahum gitu tak ada kok sabora orang tarahum gitu berak dari tan orang tarahum peninggal gitu tak padang tak jelas gitu berak mah berak. Kenapa boleh sesepo sedang mudah mana bicara penyakit terahum itu luar biasa mana bining penduk dimin kan biasa wajib pagi tahajud kalau telok kalau setengah 4 gitu ampun jaga sedaji santri dan gue lagi duan kancah capok penyakit emin andi penyakit eminnya lebih 400 emin itu lebih 400 jadi tak apa padang mana lebih malam lalu penduk itu keleresan dari tan bedembi bak helap penduk itu bedembi bak helap tak ngakan rebe sekakan nasi rekarina santri so tu aling-ling dadi sapondu embi kento tak neng hibebe masuk ke dukun buku santri embi ning pondok itu setong kadang sebiasa neng posko keamanan neng tempat ustad aja gak bisa lah setung malam berapa tahajudan kancak kento saya tarahum kento jagin tar ke jeding dia tengah diri jeding teretan lebet ya dan posko keamanan ustad lebet neng posko na ustad kento apa anak-anak itu sering terahum tinggi terahum atak langkong lebet neng posko kento ternyata esengku beda ustad neng posko kento esengku beda ustad kalau ajeng guan tinggal tengok tepak kambi tadi tinggal tengok tepak kambi apa nak polan beda ajeng guan jadi luar biasa abdi ben ajunan pokok setengah 4 jaga kangkui mana apa tuh cuna kangkui asahor ada malih laku iwakton apa sabdi ben ajunan kuat dalam alaksanaki ibadah pasah kuat dalam alaksanaki ibadah selain dalam bulan puasa kita tuh cuna abdi ben ajunan lastari asolat lastari asahor arokok sekejap lastari arokok intar kajeding ngala udu tinggal pak kajeding ngala udu benda malaikat akotok ke kopeng sebelum sobu benda malaikat aku tok ke kopeng arah apa cemben ngala uduk maren tinggal maren ngala uduk nyoba apa jeng tahajud teka koro 2 rakaat ben kan tak tahu mana apa jengan tahajud mulai udi ben tinggal entar ka pengajian beda kiai Abu Debu masalah salat tahajud seneng luar biasa sekapinah hajat bakal ekobul sareng Gusti Allah nyoba rata kok teka koro sekalian teka koro 2 rakaat nyoba maren ngala uduk pas apa jeng tahajud taring ngucak ateh tak yongku ya engkau nyoba apa jangan tahajud tekak karo 2 rakaat marin pong jaga mun selain bulan Ramadan engkau melarat sejaga kadang sobuna bes pong jaga setiap bulan Ramadan engkau ngala udu pas langsung apa jangan tahajud marin 2 rakaat lastari ngala udu intar keluar dari jeding teretan nyampar saja apa jangan tahajud 2 rakaat tin lastari Allahu Akbar apa akili aing mata teretan apa makili aing mata karena rahmat Gusti Allah terus toron ka urang gak dintoy waktu kento mak apa polan tinggal malam waktu malam kento ben malam teretan fi kulli lailatin yunadi innallaha yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfir hal min taib
hal min dhi hajah. Allah kan to ben malam bulan malam teretan benih cuma bulan Ramadan ben malam Allah kan to toron ka langit dunya torona benih torona ka abdina ben ajunan sepenting Allah tak pada ben abdina ben ajunan Allah kan to toron ka langit dunya pas Allah kan to ati kanan ke sedajana makhluk seti kanan kan to ekeding ben sedajana makhluk kecuali manusia ben jin pana pada mun Gusti Allah hal min mustaghfir wala berde seminta sapora kangkok malam setia kata yo tona malam finish fil lail teretan kol 12 kabudi Allah ati kanan wala berde seminta sapora kangkok wala berde sebenyak tu sana lambak ki dengu dana benyak ngalakoni kelakuan tu sah minta sapora kesengkok setia bingkok sapora tu san debun Gusti Allah hal min taib wala berde se atau berde malam setia kesengkok bingkok sapora tu sana terima atau kata hal min di hajah wala mi bede orang si andi hajat andi kabutuhan raja utang atau banyak kamu sibaan di dalam kamu dina minta kasengkok andi hajat minta kasengkok malam setia bingkok ikapulah hajat tadabun Gusti Allah mata toron na tadetan mata akhirem besaing mata ya Allah si ati kanan kento mak amin Allahumma amin Allahumma sholli ala Muhammad makanya nyubak teka karo sama malam mak thank salat tahajud teka karo sama malam tadetan sepenting alaksana aki perintahna Rasul teka karo sama malam mun sabung sekali kan iman teka karo sama malam nyoba mun saya terus aki tadetan thank you Allahumma sholli ala Muhammad karena abdi ben ajunan sepenting ia mun nur Rasulullah secara penuh melarat tadetan Rasulullah kento salat tahajud sama malam tambu sekali tadetan melarat seasarin nama melarat abdi ben ajunan munyunta Rasulullah ketik Rasulullah ada ngangkui telo kiriki mulai dari ada sampai lestari ngangkui telo kiriki tapi ngucaring mandian tarik Rasulullah mun engko bahabila saya mari umpah ngangkui telo kiriki melarat kasih berapa cara nah nyuntok Rasulullah tekak karo sakoni tadi tan si penting bede contoh nyunton ka Rasulullah ada ngangkui telo kiriki deren umpan pertama ngangkui telo kiriki umpan kedua ngangkui telo kiriki umpan ketelok ngangkui telo kiriki tinggal kepak kali nah pamiring tadi pamiring sepenting beda ngireng lampana Rasulullah nyoba salat tahajud tekak karo 2 rakaat tekak karo samalam tadi tan pas lestari salat tahajud matur ka Gusti Allah angkat tanang remetur saos tadi tan remetur saos ya Allah abdina raja dosa Gusti tusana abdina raja ajunan uning ketusan abdina ki nguden abdina masyarakat meleng Gusti meler abdina ki nguden Gusti semangken abdina tak amun semuna ka ajunan tak persemuna ka ajunan sabora aki tu sa abdina Gusti banyak salah abdina ka ajunan sabora aki tu sa abdina salah abdina ben nyun jaga aki ate abdina otak abdina sakabina anggota abdina nyun jaga aki Gusti kang kuwi tak ngelakoni kelakuan maksiat pole de ka ajunan ampun cukup todus abdina keajunan Gusti ampun cukup maklo abdina keajunan karena ben ngelakoni kelakuan maksiat nikmat ajunan saja terus ke abdina ampun todus ampun maklo abdina keajunan maka nyuun pambuaki abdina kangku ngelakoni kelakuan maksiat matur ka Gusti Allah kata kento matur panapa hajat tadi tan abdin raja utang Gusti atani bengri berin cepon abdine singku hasil ternyata rogi benambai utang Gusti nyari ya tak mangki minta ka besar boleh manabi benida keajunan nyona keajunan abdine ngireng perlu nasaki utang abdin paring jalan ben Gusti Allah ya tak kira pas tepukan di atas dari tan bunten mah keng sarang Gusti Allah bakal paringi jalan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Taretan sesami mulja si abdina mulja akitor abdina ta'zimi makanya semoga bulan Ramadan kentoh tetia panapanya mana rek panarik dek ke abdina ben ajunan kangkui sajian takok ka Gusti Allah amin Allahumma amin ngas tete bulan Ramadan gitu terakhir ten gula mator ngas tete apa polana iya takok bede setang uning taretan keng rasana uning sih jeng takok kalau pai mah Panapa saya nak pesenga siang bulan Ramadan kento abdina ben ajunan make seresek ketika itu make jan hujan ketika itu tahun le apolong tedung ben bini tadi ta beni apolong tedung uncur nang tas kasor kayak sabeni tadi ta anu ka ruwa mere ka ruwa mah tahun le tadi ta ya kento ten gula sambil mesenga abak tibi boleh
Mesti ngabak TV bah, mesti nggak selain boleh gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa-apa polan bahaya gitu teritan, bahaya. Pertama gitu, mana bisa sampai mere bulan Ramadan, yang siang bulan Ramadan. Pertama pasana betal wajib akan teh basah. Pas nomor 2 wajib majar kafarat. Kenapa kafarat? Pertama itu raqabatin mukminah amrti kaki budak se-Islam. Semakin ampun sobung budak. Jadi ngalle kasih nomor 2, kenapa? Siyamu syahraini mutatabi'ain. Apa sak 2 bulan terus-terusan. Jadi mun sampai mere isi yang bulan Ramadan, apa sak 2 bulan terus-terusan dari ta. Oleh 15 hari pegek saumpama ulang boleh dia ada Roma. Mangkana aja banyak, berak gitu. Sak nomor 2 tak bisa ngalle nomor 3. Kenapa nomor 3? It'amu sittina miskinan, apa yang deer kasih bitek orang fakir miskin. Likulli miskinin mudun, tong setong orang miskin itu samut kan itu tak sampai 1 kilo keng barak ada apa 1 kilo 6 on sapan apa sih kan artinya mun 1 kilo kali sebitek sekitar 2 kampet lebih sakoni gitu berat tadi tadi makanya siapa nyoba gitu mah bantal lek tak bisa nabar gitu tadi tadi sabung bertabaran pak kun nampu majar gitu mah lain bani masan Rasulullah dimin mun masan Rasulullah karena ki beda Rasulullah oleh nabar tadi tadi beda sahabat dimin manu mator ke Rasulullah rukapuru kata berkak mator ke Rasulullah ya Rasulullah halaktu Rasul celaka abdina Rasul celaka ada bu Rasulullah wa ma ahlakak anapa mak celaka sambian celaka anapa debun Rasulullah wa qa'tum ru'ati fi nahari Ramadan abdina mereka bini yang siang bulan Ramadan Rasul itu jawab sahabat gitu akhirnya Rasulullah ada bu hal tu'tiku raqabatan sambian mampu amarti kaki muda mator sahabat kentoh lah huntan Rasul abdina reng tandi tak mampu dabu boleh Rasulullah hal tasumu syahraini mutatabi'ain sambian mampu apa sah 2 bulan terus-terusan jawab orang sahabat kentoh lah huntan Rasul tak mampu Rasul mak boleh 2 bulan cek sebulan kentoh lian jeng aja Rasul dari jeng aja tele mereka akhirnya nomor 3 kita pada bu Rasulullah hal tut'imu sittina miskinan sampean bisa apa yang deer kasih bidak orang miskin kebunuh Rasulullah jawab oleh sahabat kita lah punten tak mampu abdina Rasul abdina ring tandi akhirnya Rasulullah paham lebet ke dalam dari tan masuk ke dalam pas tinggal keluar Rasulullah micil apa takor masuk gunung yang paling ngaki ke sahabat kita ada bu Rasulullah nikah kiba mulai tu ka orang fakir miskin sebenarnya setin romana sampian kita buna Rasulullah tu ka orang fakir miskin sebenarnya setin romana sampian sahabat itu kimator boleh ke Rasulullah kenapa sih buna sahabat ya Rasulullah wallahi ma baina labataiha rajulun ahwaju ilaihi minni Rasul demi Allah Rasul nang Madinah ka ento Rasul mulai dari ponca bunda jeuna sampai ka ponca bun laon Rasul sobung orang selebih parloh sobung orang selebih butuh ka korma gitu itu bang abdina iko coba sahabat gitu mai bagi kereng lain si abdina sebareng miskin sebareng fakir Rasul coba sahabat gitu Rasulullah pak kasokan deretan kasokan Rasulullah dari kasokan sampai badat nawajiduhu dari kasokan Rasulullah sampai geremak itu padang mak Rasulullah mana nabi kasokan sebiasa misam cuma bebaja tak padang kento dari anu kan dari mana apa dari seru Rasulullah kasokan tele bebaja nak geremak itu padang ternyata kasokan Rasulullah pas ada bu idhab wa at'imhu ahlak ya munega kenika ya tak ana apa le mulai kiba korma kenika kakan kampuli ben ahnan ben bini nanti bun Rasulullah kan oleh nabar nyaman ternyata salam re mulai oleh korma mah mun sama ken tak habis ternyata reng mandian mere saumpama kabini pas aja bisa ka kiai pesera saumpama tak bisa tadi benih kiai saya tak bisa mah benih kiai saya tak bisa kenapa hukum tak bisa karena kan itu ada bun ulama khususiyat kejadian segi buruk itu khususiyat khusus dia ke sahabat segi buruk itu sabung boleh salah setari sabung tongkel ternyata sabung tongkel jadi ngestete abdina ben ajunan sehingga pasan abdina ben ajunan tetap ibitong genceran sarang Gusti Allah amin Allahumma
Amin. Semoga kubar dari tempat kak tomi sami isapora tusa sarang Gusti Allah. Sajane tambahna ganjaran sarang Gusti Allah. Keluar dari bulan Ramadan atambah pangatako ka Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Taretan sakak dintoh bangsombang dari abdinah kurang lebih nanyuun pangapora. Semoga banyak barokah dan bermanfaatah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.